Ovih dana krenuli su intenzivni radovi na uređenju ulice 1300 kaplara, još jedne ulice u samom centru grada za koju su iz budžeta opštine Požega izdvojena sredstva za kompletnu rekonstrukciju. Pored potpunog uređenja kolovoza i novih trotoara, kao što je to bio slučaj i u prethodno rekonstruisanim ulicama, ovo je bila prilika i da Požeško komunalno preduzeće izvrši zamenu instalacija, a isti posao odrađen je u proteklom periodu i u drugim delovima grada. Privodimo kraju radove u ulici 1300 kaplara. Kao što smo i u prethodnim ulicama koje su rekonstruisane, radili smo zamjenu azbestno-cementnih cevi kao i kompletnih priključaka koji se nalaze na toj liniji. To je odrađeno u ulici Vojvode Mišića i Kralja Aleksandra, kao što je odrađeno i prošle godine u Francuskoj i Fulka Karadžića, tako se radi i svim ovim novim ulicama u kojima se vrši rekonstrukcija. Ono što moram da napomenemo to je da je urađena izgradnja nove kanalizacione mreže u ulici Kralja Milutina na našem naselju Rilisište, gde su postojale raznorazne alternative i gde je konačno rešen višegodišnji problem, gde je takođe urađena zamjena azbestno-cementne cevi i kompletnih priključaka početkom ove godine. Više puta nadležni iz javno-komunalnog preduzeća Naš dom isticali su značaj zamene azbestno-cementnih cevi, naročito zbog smanjenja broja intervencija, jer neretko, baš zbog dotrajalosti instalacija, dolazi do čestih kvarova i pucanja cevi, sa kojim se Požeško komunalno preduzeće susreće gotovo svakodnevno. Same cevi su dosta stare i generalno prave velike probleme zbog samog pucanja. Ono što mogu da napomenemo to je da smo do sada u prvih 8 meseci imali skoro 1000 intervencija na mreži, što je mnogo veliki broj za samo održavanje i dosta više je potrebno samog ulaganja u održavanje i u rekonstrukciju svih ovih radova. Svakodnevno imamo veliki broj kvarova i svakodnevno smo na ulicama i u seoskom području, posebno u seoskom području. Ono što možemo da kažemo to je da smo čak i vikendom u poslednje vreme dosta aktivni, jer dosta radova imamo na samim pucanjima azbestno-cementnih cevi, gde nastojat ćemo da napravimo jedan plan za buduće rekonstrukcije, za buduće zamene tih azbestno-cementnih cevi kako bi olakšali samo održavanje i samu distribuciju pijaće vode. Praksa zamene instalacija u gradskim ulicama gde se vrši bilo kakvo iskopavanje ili rekonstrukcija nastavit će se i u narednim projektima, čime će građani Požege dobiti u potpunosti uređene ulice i kada je kolovoz u pitanju, ali i podjednako važna vodovodna i kanalizaciona infrastruktura. Planiramo izgradnju nove mreže u ulici Godovički put, gde se trenutno takođe izvode radovi na rekonstrukciji ulice. Jedan deo ulice odrađujemo jako dobar posao za sve korisnike gde će se izvršiti rekonstrukcija jednim delom, a jednim delom izgradnja nove vodovodne mreže. U svim ulicama u kojima je planirana rekonstrukcija, planirana je i zamena vodovodne mreže, gde je potrebno i kanalizacione. Mi kao javno komunalno preduzeće smo tu da izvršimo zamenu svih postojećih cevi, gde je potrebno da izgradimo novu mrežu. Zahvaljujući značajnim radovima na poboljšanju putne infrastrukture u Požeškoj opštini poslednjih godina i broj kilometara azbestno-cementnih cevi je značajno smanjen, što je od izuzetnog značaja za građane Požeške opštine, a imajući u vidu da se planovi za narednu godinu već uveliko prave, taj broj kilometara će u godinama koje nam slede biti sve manji.